murakaza neza nanone ku Isheja Channel. Tubakangurira gukora subscribe, like, comment ndetse na share. Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 17 z'ukwa munani uyu mwaka 2025 nibwo mu gihugu cya Mozambique habaye umuganura ku banyarwanda bahatuye. Ni umunsi waranzwe n'ibikorwa bitandukanye harimo gukina umupira w'amaguru ndetse n'umuganura nyirizina. Uyu mupira w'amaguru wafunguye bino birori wabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Université Eduardo Mondlane iherereye hagati mu murwa mukuru wa Maputo ho mu gihugu cya Mozambique. Ni umupira w'amaguru witabiriwe n'abantu batandukanye harimo ingeri zose, abakiri bato ndetse n'abakuze. Uyu mupira w'amaguru kandi witabiriwe n'abayobozi ba ambasade, harimo ambasaderi ndetse n'abandi bayobozi ba ambasade. Ukaba ari umupira wahuje abanyarwanda hagati yabo, ikipe imwe yitwa Sunday ndetse n'indi yitwa Wednesday. Uyu mupira ukaba wararangiye ikipe ya Wednesday itsinze ibitego 2 ku busa bwa Sunday. Nyuma y'umukino hakurikiyeho gutanga igikombe. Igikombe cyatwaye n'ikipe ya Wednesday. Ambasaderi w'u Rwanda muri Mozambique akaba ari we washyikirije iki gikombe ikipe yatsinze. Uyu munsi w'umuganura ukaba wararanzwe n'ibyishimo biri hejuru ku banyarwanda bari ku kibuga, bishimira itsinzi y'ikipe ya Wednesday. Abanyarwanda bakaba baragaragaje akanyamuneza kenshi ku kibuga. Nyuma y'umukino ibirori byakomereje mu macumbi ya Kayakwanga hafi na Blue Radisson Hotel. Uyu muganura ukaba wararanzwe n'umuco nyarwanda mu myambarire ndetse n'imitegurire yawo. Uyu muganura kandi ukaba wararanzwe n'ubusabane hagati y'abanyarwanda ndetse n'inshuti zabo, haba mu mbyino zitandukanye ndetse n'imurikagurisha. Nimukurikire mu mashusho uko byari byifashe.
Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.